Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki argut ki Thei Ïalehkai ke jila ki beladan bentah ke kinhun Ïalehkai under 17 women's football team ke di India. Kebela tahu history de kecing yo rung syake AFC under 17 women's Asian Cup raja apun riu. Ki bela wan pai syala ke jila sengi ublei. Kila syak Pynkup Burom ha ubak Sanbor Shulai ubdei menteri ke sorkar jila badru MLA ke South Shillong. Ki argut ki samla ke jila Meghalaya ki beladan bentah bat ke kinhun under 17 ke India. Kilong ke samla Bonifilia Shulai bat ke Alisha Lingdo ki bela Trishitom bat dan minta ban pun ulong yang jing pot sniu kari bandrung syake AFC Cup hadin at hui tali kisnam. Nak liang ubak Sanbor hadin bu ulayo ajing tip bak kinhun Ïalehkai ke India kalawan pai syala kari bat kita ki arngut ki Thei Ïalehkai ru kin wan pai syala ka yiang ha sengi ublei kumta mar ula penbet ban penlong ke jing Pynkup Burom yaki bat ha kani ke sengi bagi wan pai ulayo ban penlong yang kani jingelang ke barit ha orchid lake resort umyam haribhoi uni menteri sorkar ulai sngobhai kini ki Thei samla daga song Pisa bemar sanpho hajar tingka lembat ki momento bat ki jan kilan met ke ba ula thiet nak MLA discretionary grant uba Sanbor ula kit bokit riang kini ki Thei Ïalehkai bakin nang kiu shaprang hak jing em jongki bat bakin nang wan ra shu ya kanam ku Burom ye gejela bat ke jai bandriu borok kawai